Lego pozdrav svim ljubiteljkama i ljubiteljima Lego kockica. Moje ime je Nikola. Ovaj video sam odlučio da posvetim svom petom Lego setu. Lego System 6516 Moon Buggy. Ovo je još jedno Lego svemirsko vozilo koje podsjeća na NASAin Lunar Rover. Uz instrukcije za sklapanje su došle slike još dva modela koje je moguće sklopiti od istog seta Lego kockica, naravno bez instrukcija za sklapanje, pa je bilo potrebno upotrebiti maštu. Ovaj set je deo Lego Town Spaceport kolekcije iz 1995. godine. Uživajte sa mnom u procesu sklapanja ovog Lego seta. U komentarima mi napišite koji je bio vaš peti Lego set. Ukoliko vam se ovaj video svideo, kliknite subscribe dugme kako biste dobili notifikaciju za neki od budućih videa. Veliki Lego pozdrav, do sledećeg druženja!